بله. خیلی تشکر میکنم از حرفای خوبی که راجع به من زده شد و آهنگای قشنگی که خوندن. و در ادامه صحبت‌های دیک عزیز میخوام بگم که امروز در دنیا سختی‌های بسیار زیادی گریبانگیر انسان هاست. Ik bedank van alle broers en zus en ik dank voor de mooie aanbieding en ik dank van de dik en lieve dik, want ik heb echt de liefde hier gezien. امروزه در دنیا سختی‌های بسیار زیادی گریبانگیر انسان هاست. Op dit moment op het wereld is heel moeilijke tijd. تا آنجایی که در وجودمان احساس ترس و تنهایی عمیقی می‌کنیم. Ja, tot die mensen heel bang van die alleen blijven op zonde, op sommige dingen. در آن اعماق تاریک همیشه نور امیدوار کننده‌ای وجود داره. Maar in donkere tijd altijd is een licht. که کافیه فقط چشمامون رو کمی باز کنیم و بدونیم که دنبال چی هستیم. Alleen, we moeten die ogen openen. En we moeten weten wat we willen. مسیحیت تنها نور فروزانی است که میتونه چراغ هدایت بشریت رو تا آخر زندگی به دست بگیره. Ja, ik heb gevonden. Christen is die licht. Ja, we kunnen met die licht van Christen een leven vinden. پاک شدن از گناهان و تولد مجدد به زندگی دریچه‌ای است برای جستجو کنندگان راه نجات که در فلسفه غسل تعمید نهفته شده. Ja, we kunnen die zonde wassen met de Jezus. Ja, dat is het nieuwe leven. We kunnen alleen met deze licht, met het leven lopen. خب از امروز مسئولیت سنگینی به عهده منه، مسئولیت نسبت به دعوت عیسی مسیح و پاک و بیگناه نگه داشتن باقی مانده عمرم. Ja, ik weet het vanaf vandaag, ik heb een grote belofte van God. Want ik moet vanaf vandaag echt met God lopen. و از امروز وارد خانواده بزرگ مسیحیان میشم و از همه شما ممنونم. خداوند بهتون برکت بده. آمین. Ja, vanaf vandaag, ik heb een grote familie. Ik zie. God zegen jullie allemaal. Ik dank van allemaal. Ja, prima.